Oh, kodong. Tiana dalle ka. Ni bagar mulai bawa makasere langsung nyerang nampai 5 menit anggap mi kartu balia karena sulut mi golo kan nagapen jina undang Emiliano. Labir ngina becolo ulun nagapten apa ini cini kita televisia ternyata na tabeli mana nomor 5. Pagadumba ka salo ni paresa televisia. Alhamdulillah pantami ke pendik penalti saya rekusung. Bila rapa indek kembali nanti pakai tempo. Tinendek nomor 10 7 isale. Acce tali bagi tendangan pantaran kota napapuli sere. Angin cina karing isale. De. Nange kusung mor kapten agak lomo-lomo dulu lalu ngagan. Niat tendangan na po balia bajin na natian ratia jina laturu. Ni paresa misen televisia kay Yakob na biso kisentaw bajun na nomor salapang. Penalti ruas sere. Sarin ng tamak gulo ka. Lumo-lumo na balia si opo-oporo. Nampagkat gampang kilapas sa gulo. Nampapuna ni Bero mo. Sarasaramin to pare si baramban na. Sere rua bawa makasere. Antama bawa makarua. Antama Emiliano nomor 10 7. Nasambiang ibekam. Nia peluan na kapten yang kapalang-palang dudinje. Balisi ko na kincini balia kasala ni Bero jasi gede. Ang rapa-rapa mi kama tuniti kulong kacikuru na. Labir misan ni cetak ke bola ulu baji nan riba Martin Paes. Gampang ki memang lepas sa gulo. Nampabalia pora si opo-oporo. Isiapang ki punya par pelanggaran dalikan na kuta. Setengah mati Ragnar kakalgalin ni Rati godong. Tembakon nomor 7. Natahangi Paes ingka nagapenyo nomor salapang napaluluron tamak golo katalo sere Iferas aman ragi Ferasaang antang mitong haya siang oleh sarasaran terus mi punto balia karing pakabersih na katulutuluan di lapangan nia peluan na naulo ingka lari na gising labir nya penga cetak kapten na balia gan Ronaldo bajina tong kunjay Paes antama Tommy Yance bekir bekana sari batang nia peluang oleh umpangan Neliano yang kana jakal inje pajagawan na balia labir nya cetak Fahri kali-kali na de baji na pasai ja nia peluan tendangan bebas tong haya nagapenyo na tahang gawan na balia antama tong Sandin sambeng Yakob labir nya penga cetak balia gol subi de baji na bicolo inje liman ne Paes amur pajagawan gudong ni pare setelah pesia ternyata na tabi liman na penalti kang kepindik ruwa talus tanna ne kesempatan salapan mani baji gewasi kata wana kasakang ipukuna na sare pampang itu kartu eja kan ne balia ni ulu riwat tua batina pa bunga-bunga pakabir sih nia peluang yang ceng kalarin inje ya ruwa talus tanna tiada lagi sare batta teta semangat kama jinjoni kana permainan ini ni beta ni amita jari lani apa mi